Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nanatuyang, Apay ko araw. awan face mask mau. Apay no awan. Bawal arumuarte awan face mask na. Mapanak la gumatang di tatersina ni Marikwanang. Uray, bawal lata. Kat no nagasidag. Asidag man huno adayaw, nasken nga face mask tayo lata. No ngay jak kayat. Agmulta ka, Manaw. sangaribaw. Ha! Nagnginan. Kayat mau tapagmultaan kay iti sangaribaw itan. Ay sana. Ha! Awan ti gatang ko iti si daan mikin ni badungkaw no pagmultaan nak iti kasta kangina. Sige, warningan ka pa'y lang nga rod ita. Ang aminton sumaruno a makita ka nga awan face mask mau, multaan kan. Imbagman ta pinalubusan da kadita checkpoint nga one face mask mo marituyang. Winarningan nak nga rod ni Kwaraw. Ay na, masapul nga min nga agsuot ka iti face mask. Nukas ja arumwar kay di balayaw. Umayak laang mat gumatang iti buggoong. Kasapulan pa'y ay ati face mask. Inton maminsan, di mon liplipatan, mare. Talaga pagmultaan da kaan awan face mask mo. Nagistrikto kayo lakit din ay nga opisyal dito'y kabildatan. Talaga kasta tapag sayaatan tayo mo't amin, mare. Uray pa'y may salato yung tigatangam. Basta nurumwar kay tibalay mo, ag face mask ka. Adula amay. Lakwan nakit din iti 5 pisos abugoong. Na, adaya mo't 5 piso sa bugoong. Ada! Na, sikapay ti mangipilit nga da. Unamlan asino damang nga dilla-dillaw dagita barangay opisyal. Angam saan damot asursurutan dagiti pagalagadan. Wan nga raw, kada rumor ka, dilawan da ka no awan face mask mo. Kita man ni kumpare ka kapitan. Kita to yan. Wan nga paisaw, ni kapitan mo't day tamagmag na. Ada ka di pismas na. Awan. Aguray, mantarumwara ka. Sigay, ibabain mo idaamay badaong nang runakin ni kapitan. Hops! Stop! Tataba daw! Ha? Wait a minute! Pagsardangan na tawan ti pismas kaw. Nasken nga face mask tayo amin arumwar. Da kamin tupay atano dito yung checkpoint kat nakapismas kami amin. Nakadildillaw kayo atanaw. Apay ni kapitan ngay. Saan magngagpispismas? Ha? Nakita ka nagna dito ni pare Inteng. Awan ti pismas na. Kuha nga main, tataba daw. Anya? Awan may bagam. Tadya kapitan tayaw. Saan ngagpispismas? Iso asaan na kami may tapagpismasain. Kwaraw! Nangag mo, Inteng? Adda nakakita kan ka asaan ka anaka face mask. Ni kumparin pa'y abadong. Huwag nga rod. Apay nga minasaan ka nga face mask, Uncle. Ako Nagpigsa nga minti kabaw ni uncle mo. Uray no nakasaga nagti face mask na, malipatan na pailaang. Mala, agpismak kanton inton maminsan, Uncle. Ay, kababain ang makita na kadagiti ka baranggayam asaan ka anaka face mask. Pare, nakapismas ako. No saan da ka pa'y adinilaw? Saan ka pa'y ngagpismas, pare? Agyaman nga rod ta dinilaw dak. Iso asaan kami mutin na ngagpismas, pare? Ay. No. Agpismas kayo. Tultuladin da ka nga raw. Nalipatak la iditi nagpismas. Kastaman nga raw, tirason mi ita. Balhin gayam nga darasaw. Bye-bye ang pare. Ta itong maminsan.
Sa anak-anak ka pismas, agmulta account. Pat siya may... Uwin! Agmulta akno kunak! Ay, ang face masak man lang. Papanamaya. Mapanak man di tabalay ni Maribanang. Inak man istoryaan niya tuloy tinangag kwadrama. Day talaan, timapan mo aramiday. Wan, di na kanungarod na ngag. Nagasidigan. Uray saan ka nga agpismas? Ag face masak. Makita naktumanan ni Kwarog ang mga numultaan na kaun. Haps! Nay, apaya pinagsardeng nakmanan Kwarog. Una tanta violation mao. Naka-face masak lang rudan. Naka-face mask kang agpaisaw. Ngam di tamot timid mao tinangi kabilam. Aywan. Agmulta kan na natuyang. Sana balay, tadi talaang mo't balay daan tim abanang ti papanak. Uray pay. Mapan kula istoryaan jay tuloy ti drama ang nangagaw. Awanan ti adu pay arasaon. Agmulta ka itan. Awan ti pagbayad ka. Mano aya. Sa ngaribaw. Awan tawarnan. Na, apay palingkit agtawar ka. Na, apay katasaanan. Ay, kasaritak ni Kapitan. Apay maray, kahit nakano akasarita. Wan, Kapitan. Takayat ko atawaran jay multa ti saan apa nagsuot iti face mask. Ay isan na mabalin at tawaran. Na, apay asaan ngay? Matawarak to, pay di pamasahik iti tricycle kini ko araw. Sa bali na ito'y. Makatawarak to, pay kini marikwa ng itilako na. Kastoy lagan. Intun maminsan, siguraduam ang nakasuot ka iti pismas no rumwar ka di balayaw, Nakasuotak mag... Nakasuot kan ka anasayaan? Nagnginamot ti multayaw. Di yung mga rod kayat apatawaran. Tapno di ka agriray. Saan kan nga agmulta ita? Pakawanin da ka. Hanggang inton maminsan, sigurado asumurot kan iti umnaw apa nagisuot iti pismas. Ay namaray, saan akong anapan nakiin ni istorya kini Maribanang, tanapanak nakisarita kini Kapitan. Nay, apay mananaya. Pagmulmultaan nakmat ngamin ni Kwarog, takamali ka no ti panagsuot ko iti face mask. Ay, ibagbagak ngamin kan ka, edi. Imbag kunam, ta saan nak a pinagmulta ni Kapitan. Kat say-saya atam ton ano maminsan. Wen maray, Narigat tagmulta. imbag kumamit no matawaran, saan mag? Oray sa dino mga tatipapanam. Saan mo amatawaran ti multa? Inteng, rumar ka man Ewan ata da papanak. Kahit, Di mapanakon. ada nalipata. Ada aya? Ay, kabaw kan talaga. Jay ngay face mask mo. Unan niya. Ay, dilawan da kan tumanan, dagiti tao ang makakita kan ka. Ay, maglakid din taada ka ang mangipalpalagip. Kanyak dungo. Ay, uray kapitan ka. Agmulta ka Kawun na. No sa ngaribaw. Di bayadak ti sa ngaribo ang multa. Rumbang kumaanangat nga to ti multa ti opisyal nga aglabseng. Nang runa, no sika, kapitan. Awan ka no ti tawar ti multa. Apay nga minatawara. Si kaman pa'y lang tinakita ka mang tawar iti multa. Kahit matawarak mo't ngamin aming. Ay, mangibabayin ka tuyang. Ultimo multa, tawaram. Nakisarita akpayon kini Kapitan, numabalin atawaran ti multa. Awan lata. Tilar aramidem. Anyalangan, ti may bagaking ka ni kumpare ka Kapitan. Iso asiguradwag, asaan akong arumwar, asaan anak ka face mask. Kabutang munto mo day ta Kapitan. Agam siguradwag mo, nga ag face mask akanayon ni Kapitan. Tano saan? Siyak mismo, timang tiliukan kwa na. Way, iso asipot-siputam, tuyang. Wan may, kanayon ko akitaan no kasta lumabas ni Kapitan dito balay. Agini istrikto da. Ngam iso a Kapitan, saan nga agpisma? Maray, limabasan ni Kapitan.
Wen itay pay lang. Apay aya. Naka-face mask mo't lang? Wen may. Sigurado ka? Wen, mabalin aya matasaan. Damdamagak takas taunay ti stricto na. Ay, para matlay ti pagsayaatan tayo dayta. Ay, mabit lang, Maria. Kita man, no adda opisyal ang makita ka saan nga ag face mask. Ay na, amin kami sumursurot itilintag. Oh, di mo lang mo Tauray da kami, mabalin amadusa, kan agmulta, no saan kami nga ag-face mask. Ay na. Wow! Nagpintasan dyan limabas abalasang, Jeep. Nakita mo't gayam. Uray latim malyaw, idi pinaswitam. Hello, Miss Beautiful! Ah, nay. Timmalyaw manan, Jeep. Paingay tanimot na natuyang abakbakatan ti simublat alumabas. Nanatuyang! Aglisi ka dita! Ay, nakalabasan dyan napinta sa balasang. Agmulta ka, kwaraw. Ha? Anya ti basol ka? Saan ka naka-face mask? Ay, wala niya. Ha? Ngam. Pagmultahan ka mat ita. Ay, kukuha nga may. Oh, saan ka nga grason pay? Ag-face mask ka nga minang, Jeep. Ha? Ay, adala ang pinaswitak abalasang. Nakitak ni Kwarog asaan ang naka-face mask, Kapitan. Apa saan ang nagpismas? Ijay checkpoint tinakakita akan kwa na asaan ang naka-face mask. Apa ngay? Dita ang mapanagnakan nga awan kinabagyan. No naglabsayng nasken adosaan. Ay, mangibabain ka, Kwaraw. Apa di ka nagpismas? Uy, adarason ko ang gail. May nagreklamo ni Marituyang. Anyamat ni nanatuyang. Iso anaskin ngagmulta ka. Nadalang mat nakita kalimabas ang napinta sa balasang. Iso nga imbabak ti pismas kao, ta pinaswitak. Jak mat makapaswait no nakapismasak. Inranam ko mga awan ni Marituyang. Ay, makigidgid dan tumot na dya bakit. Na minsan lang ang napasamak. Iso apasensyaan da kaon. Ay, adda nga rod nakakitakan ka. Iso nga rod nga ibagbagak kada inteng kan Kwarog anasken nga ag face mask da no kasta arumwarda iti balay. Ningamin ka no Kwarog, Mare. Ay, nakakita iti napinta sa balasang apinaswitan na. Adamit gayam rason na. Ipilit mat ni Marituyang anasken ka nung agmulta ni Kwarog. Ay, una yan ni Marituyang. Apay, di nakadikayat, ano magustuhan da di abalasang ni Kwarog. Adi, agkasarda adagaws. Ay, hawan nga rod tapno maksayan mat ten dagiti baak dito'y kabildatan. Anya, Maray. Ay, kat, wen si Kantula ang tibaak dito'y barangay tayo. Siyak man tinakita mo. Ang kasanungay ang makita dati kinapintas mo. Kat naka-face mask kamot akan ayon. No maminsan, naka-face shield ka pa'y. Ay, day tangarod kat, Maray. Anya ngay paray, nagmultan ni Kwaraw. Saan pa'y? Ne, apay ngay, pagmultahan mo ta. Adda nga rod nakita na anapintas abalasang iso apinaswitan na. Ha? Kasano ka pintas paray? Siksi Aya, kat no napintas kun siksay. Ay, talaga nga uray siya akit ibabak ti face mask ka. Ta paswita ka dagaws. Makitam na ita. Gusto lang, ginaramid ni Kwarog pare. Di pa nang paswit na iji balasang? Wine, kanya pa nang ibabana, iti face mask na. Agpadatagam iti kapanunutan paray. Kain pa nang multam ken kwa na. Ay, anya kate kumpare kun ay. Pagpapadam pare. Nuda kami, pagmultahan madagaws. Ay, kat pagmultahan mo't ni Kwarog Ay, awan kwarta kang lantay. Ay, anyangay nga rod, kat masapul nga agmulta ka. Paglod ko kumaday ti kwarta, tapno makaharap akaon. Ay, Tapay ngamin napaswitam no, da lumabas abalasang. tapno makaharap akngarawd.
Ay, nasaysaya at nukasta nga da lumabas a balasang, asit gam kat kasaritam. Damagam tinagan na, kasjay. Kas idinagarama ka ni Antim. Jak pinaspaswitan ta, mga no agungat. Kat ididinamag niya angkel mo tinagan ko. Ay, imbagak mo't adagos. Ay. Iti kuan, pinasyar ko ni Antim iji balay da. Ay, kasano nga eh. Ha? Awan kwarta ka pagmulta. Na. Awan kwarta kang ka. Itun maminsan, aganad kantaw. Ay na, kwarog, uray si kati Chief Tanganod. Masapul lang asumurot ka iti pagalagadan ti barangay. Ala sige, dito tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanan ng liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.